Thir tu te ama sign che bai le vek ule vo in he May 19 ani ta May 19 2026 May ni som pakwa Tuesday chundar som pan hi vela ni tlai lampang nge tlai ai nang la chundar som pan hi sorry dar khat som pan hi ka ti dar khat le mi nga vela ni to ni tlai lampang hey no he kita dotlang nota Hindi Training College akhanin dotlang not lama shoi le dona khi kan chaklok ka khe helai hi aden khop me chaklam pang khemo lung ta thei atari lawa tu na re chon maro chu lung ta thei om na lai ne chon ke chaklok khi eng lo kha ni to leitan dotlang leitan chon e Sinot Hospital vela achung anga ni romantic road te vel kha kalarem leถ้าหันหลักแหละช่วยกันทุมตอนนี้กันตานเฉาพ่อตังเฮ้ยเลยเว้นซูให้ดูดลางละมาเลยตันเฉาค่ะเลยตันค่ะกันเปลี่ยนเฉาตาให้Sinot Hospitalคันยามันเห็นหนวมเขาแม่กลมเป้าเนี่ยกลมเป้าเห็นหนวมใช่ไหมให้ไล่บอร์เวลแต่อันคงให้เอาเพย์ตังเจละสุไลโซPastor Quarter leitan khanita chuan he tian a compound borewell hi helai borewell hi anuam khop mai chuan a thanglama khwanin khuta chuk khwanin main road kha turtlang pheimo main road kha juk po le a chuan hei an biakin leitan Presbyterian biakin kha ei tuna kan hmu lai kha khulai khunita khulai athlang dewa ge ta khon lu tu ni ta hi ni ta chuan hei hospital compound kha achung anita ni ole hei Sinot Hospital compound chunga chuan kanom ta hei ran nung samri neu te neu siat tur tam khop maya amun hi nuam to kan hei ram ngom me helai hi an soi thin te mayang romantic road pheyanti khania hei adai aga ne dai lim phei rui maya dutlanga chuanin an nuam khop maya han chol jok nan han spot lok nan te mayang hei han ha chol lok nan right kol char chu chun ni sa te lo ha thlak ve deuh thina tia dai lim han chol jok nan kan ding jok ania ka kal le hal do na karei don lawa he tian so lampang so kong pui so po phei le de veka khu lam main road te po juk po mai theya lampang he chu asa katlan let dona so lama jok so ne chak lampang te khi anu da he me road phei he mo ngara kong lai de wan kan ding nge he me road phei he romantic road an ti khan ya he me phei nuam rui khop mai mo scooty kan tilang te lang chuan hei he lampang vai ho te pon ron mu se hei chu nuam an ti ve ko pang nam dang ho pon ma sap te pon ti kan tilang lok hei kan scooty ni ya kan leng hal don ni ha chol zaka hei dotlang main road phei kha ani ta dotlang chuan hei hi at kong chung hi kan tlan chho chinang hei main road atang kan peng chhonga Women's Polytechnic road lam kong chung khen kan tlan chhonga he lampan mani stadium tharmo football stadium thar an sak thar kha he lam road hi nin ka shebokan chho chinanga tlan ngai vak lawan tlan chinanga kan zong chop chho chinang hei lekhu Women's Polytechnic road ta kan chawa thui vak lo kan han chawa ke khwa lang ta der mai football stadium thar khania khulai ka zoom lo menga kan hu thai thain ka sia field thar khani ma mani football inel na po khani nan manga rei vak lo ka cha ko field thar khani
hay le a ko nge chu bo shet lo turam na wa la ye ke lampang ke women's polytechnic te kha ang lo post thil kha lo in tar zela kha mi rot lama zel khan te ne nan tan chukanga feel om na kha chu hei so ni ta de me a hlalawa bo em na tur pom lo hei tiang kong peng anga hian polytechnic rot ti a khan nan tan zelanga hei te na po der me hi field bor vel kan ti chu football stadium mo thar kha chuan hei kong peng khat ni thum lo ma helai lok he ni to chunga tang hianin heta gate a lut loin chunga tang vel khen alang chiang am kan kal chinang hei a field Durtlang football stadium thar chu ni kole alang chiang khop mai re khop mai ko ni ko thut na gallery le ya field boy zau thani kha ti thlang khani sala kan chhola tong hei football kulai kha football stadium kha nia stadium thar kha Durtlang football stadium thar chana chakla kan futsal park tivel amgasia futsal khelna ma chuan ko helai hi kan chol loka mun zol ve dewa alo ama ram chang deuh tang kan chol loka ko Aizawl smart city outdoor youth recreation center tinia ko lai khonin angani hang hi exar lang na tlem ang khalo ama chuanin a thlang loka khwan ko hi ku light ta pom thla pa thlang lok ko lang de theya basketball court hi Durtlang basketball court khan yem le ani mai the hi Durtlang basketball court kan ti lang chiang bak thelo nim hian a hlia dewa ma kan move chole tang hei ang lo lam ikfai road lampang a han kan ikfai peng lama han kan tan chawa chuan a pe loka son thlan mo lo ma chuan Hindi training college khanita no te ka ba choina tor tiang ka tan pel ria lam hi ikfai lampang khanita ka zuk kol zawa ka kal zawa chuan kan chole dan hei ikfai lampang compound nong khop mai chuan khilaman cholang so lampang so ikfai road khania chuan hei dai hlim nong khop mai lai hi chuan hei athlang hi thlan mual ania chuanin pia so in ta pola oma hei chuanin hei kena hei A2 Adidas A2 khani Adidas A2 khani kan tilang ve shim mai da lampang po hei unboxing vidwell nakila ran da belang video kha dot tak patang